Le, Iya kak. kakek tahu le, fitna matahari ben kaki. Iya kak. Mun matahari le nyinari bumi, iya mun kaki nyinari tangan teh. Duh kak. Oh iya. Dia remah hubung nang kobi kaki re. Dan kurang bahagia. Apa iya kak kok kurang bahagia mun kaki kita beri kepastian. Oh, berarti aku cinta minta kepastian dari kau le. Iya. Soalnya ring bini re tak puto cincin manis, puto na cincin selingkar di jari manis. Iya le, kau tahu. Tapi kakek le tahu, tangga bedaan. Situng kau ada orang yang coba. Ben dua le. Kau dia ring tak andi. Teting kok si minta kaki napi mikir dukale. Walan kakak andi kalabannya. Terus sampai bila hubungan mereka? Tahu raka? Mari le coba ngampul dia. Kok benikan tak terus habis dia bukti kakek. Tapi mun cuman setia, mun orang tandi itunya. Iya otomatis le. Tak kira terima bireng tuan. Iya kok ben-ben pada neser pada nerema. Tapi belum tentu reng tuan nah. Teting kok pah todus habis dia bukti le. Tahu? Korcek salah kingko ya mun kuatin kani beni. Le. Cung, giúp ba phơi cả Cung. Keluar apa? Cek lah keluar phơi Cung. Sambil nyari bini. Anan siapa sih buang apa? Ini pasti sehari ya. Ada anak orang ribuan Cung. Maksudnya bapak ya. Kakek suruh bini. Lu gendengku. Ada apa pak? Genteng. Ini kar genteng pak. Iya kakek genteng. Makai genteng. Ada orang gendek. Mi belas bentar kakek pak. Juta lah iya Cung. Mencoba dari bini endero tak lah bini kakek. Oh iya. Mantel ke mau nemu tak pentak ben kakek ya pak. Apa dia siap Cung. Kor kakek bini ungku. Oke. Tini kau keluarga dulu pak. Iya. Makulan dia anak. Kencik iya nurus ngucap genteng. Bode di mele. Apa kelaku? Oh, meringakan ya. Astagfirullah. Duh. Tapi kakek wi. Mangkan nak kakek serius nelpon. Kan nelpon ben siapa Bik? Ya nelpon bitang cewek, bos. Tamu kakek. Tak kan dereng bini. Titireng gedeng. Kan tak baju. Apa kau tak kakek? Tanah iya kakek jomblo wi. Kini ngaki ya Bik. Engkau jadi jomblo tak todus Bik. Soalnya jomblo paling ben pendera merah putih. Meskipun tak ada orang yang mencintai, tapi banyak orang yang menghormati. Pasir, Pak Cewek lebih budak temur Bik. Imun lakar laki, tapeng Bik kakek. Gila kakek kok Bik. Le. Iya kak. Nerobe cale kabing ropu. Kor ngocak le billahi kabinongku. Entar ka masake kak, mau den nam leru cek topa. Kin mun laka lake mayu pas penta ke bapak.
Abang kok harus serius, Le. Abah iya serius. Love you. Pik. Tahu kering bini kakek selebat ki buru? Ada apa weh? Tegur tang deh. Puh, ngulbu weh. Berarti ngulbung kuat tandanya aja tuh cinta, Pik. Tang tetang kejuwi. Anan te koma. Oh, anante komar. Isine kok ki mulai gelu ya? Iya dia. Lentol reng jomblo kaki weh. Tak ning nemu reng bini sekali, langsung nyorsor. Tak tahu. Duh, payah. Tak belum tahu. Jaga ke, Pak. Sama Inji yo. Memang tak kalah kerek-kerek. Biasa cong. Kini kurang bahagia. Pak. Engkau lah nemu orang bini, Pak. Mau pas pentaki. Ada apa, Pak? Enjat aku kena serapat kan. Abang Ring kok serius, Pak? Tengah nak kena ngacang huku. Anan sase benta cong. Aduh, Pak. Anante komar, Pak. Mai pas pentas setia. Benta setia. Enggak, tahun dateng. Iya setia, Pak. Maju nak. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Salam. Kaki kari. Saya Ya setuju. Ayah kaki le. Saya. Watuan. Engkau dengar taringan di parlo le. Perlu apa kari? Jangan kacung kacian di pau masakku. Muncul antade mun bawa masak juga dia nyar ngempeng le. Maksud teh engkau sedenar ya le mar. Tangan nak lebur ke anan kake le. Tetih engkau terwa tereta nabi kake sak bentuk pisan le mar. Ya mun engko kari. Ya voi. Tapi dia mencan-mencan sing udah, mencan sing kedua deh. Bu, mun gula serang potra nempian, lah saling dek nikah. Nih bun nih. Berarti terima le mar. Ya ki ngolok ke kak engko katang anak kak ya. Nek, une. Inci bah. Ya duna tuju. Kaki kak. Iya, Le. Dek ya nek dari ya antro minta kake. Dek remah kake nerema karya. Engki pak bulan nerima. Ya sampina nek mon kake akabin benderia ala keria mau diin ben masa depan kake tak susah karena dia orang andi. Katina apa? Mana biale nih kayak putar ke compo serang gula. Malah sajian seret tali pisan nih, Pak. Tak apa jong sama punya jong. Cuman tang pesan jong ya. Kake benal ini kan ki akal bekal nah. Jadi saka pinah sebiasa kalaku orang laki bini, kita oleh kalaku kake. Karena kake benal ini ki akal bekal ya. Engki, mana bini ka, insya Allah. Mai, Pak. Tak mulai kan? Tina lele mulai kadang kok ki neng nengin ina. Mai, Le. Launan nah ya.
Le, ambu le. Oh, tidak iya kalau aku kaki le. Telepon WA tak belis. Oh, tidak iya. Kan setia, engkau ben kaki ada hubungan pole. Ben kenal laki, ada tang bekal lebih serius tempeng kaki. Ben lebih soki tempeng kaki sebanyak caca. Oh, ya mungkin tunya le sudah dibanding le. Ini sebuah orang kok kalah banyak. Ben kok sadar orang biasa tak patut senting betika. Semoga bahagia ya.